igrači utakmice oba golmana. Aha, dobro, to nešto. Kaže pizza majstor, to je to. Tako je, pizza. Kako bi bilo, ako si gledao tekmu cijelu, trebalo završiti 3-3, 4-3, 3-2, ne znam, nija. Slično je Dobra tekma za navijače, za nas trener malo manje, ali sve skupa pa po teškom terenu dosta dobar nogomet po meni. Falo nam tu par standardnih igrača i ovo je čak možda nula, na kraju je uspjeh za ekipu koja je imala tu zadnje dva domaća poraza 0-1, tog mi je bilo strah na kraju nekog zautalog metka, ali na kraju nisu godilo, čak smo mogli zabiti na kraju još gol, tako da sve skupa kad se zbroji 0, ok. To je to. Ništa, teška utakmica, dobra s obje strane, obje ekipe su pokazale karakter, obrane su ovaj put odradile svoje, bilo je par šansi konkretnih i s jedne i s druge strane, ali eto, čak na kraju možda i realan rezultat. Eto, to je to. Pa čestitam, nismo danas primili gol, evo prva utakmica da nismo primili gol i sretan sam radi toga. Iako je bila sad ekipa Trešnjevke možda sa najviše šansi protiv nas, jel? Do sad nismo nijednom protivniku dopustili toliko šansi, a zabili su nam golove. Danas evo, nismo mi zabili, nisu oni zabili. Šteta što utakmica na ovak dobrom terenu i sa ovako dva dobra protivnika ne završi 4-4, ako već mora biti neriješeno. Vrlo. A trebali su ravnice uzeti 3 boda. Dobro. Aha, cure, i vama je sigurno bilo dobro. Da. Zanimljivo. Nije bilo toliko golova, ali bilo je uzbudljivo. Ali ko da je, jel? Ko da je, ne možemo se žaliti. Desna noga jebe u mater! Pretvorimo desnu nogu! To tak teško!